Ovo je jedna predizborna aktivnost, jer znamo ko ne plaća porez, ne plaćaju ovi što barjače crnogorskim zastavama, idu na proteste i nazivaju sebe komitama i ostalima. Dakle, htio sam da reagujem na dio gdje je gospodin odbornik Fuštić apostrofirao za plaćanje poreza neke koji barjače crnogorskim zastavama. Ja sam se lično tu prepoznao, kao što se prepoznao i neki prethodni odbornik u nečemu drugom, ne u neplaćanju poreza, nemam nikakav porez ovdje da plaćam opštini Bar, ali mislim da je neukusno isticati da oni koji barjače crnogorskim zastavama ne plaćaju porez. Onih koji ne plaćaju, plaćaju porez sigurno ima na svim stranama kojim god zastavama barjačili i malo je, čini mi se, onako crtanje mete nekome da ako barjači crnogorskim barjakom, on ne plaća porez. Ja sam gledao dosta skupova gdje i odbornik učestvovao gdje barjače drugim zastavama mimo zakona ne plaćaju porez. I mislim da je ružno praviti takvu konekciju očima javnosti ovdje sa ovoga mjesta. Tako da eto, molio bi predsjednicu da u smislu održavanja reda na sjednici po članu 73 naprosto ne dozvoli vrijeđanje to ni jedne političke skupine, nego nacionalne skupine i državnih simbola. Jer ispada da je isticanje državnog simbola sakrivanje iza neplaćanja poreza. Prosto je bilo neukusno. Hvala lijepo.